pendengar Seni FM edisi koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali Ring Rahina Sukra pinangal sane kaping 12 sase Oktober warse doang tali 12 sane kekawitan galah 5 ngantos 6 sore. Iki wenten artisnya nih Yan Sukwin lan teknik jalan pasti ke pendengar Serinya di FM stay tune Ring Rahina Sukra nggih. Ring sira sesieu nau pitu Serinya di FM. Tresna ka pertama ane tu sing ngidang bingang sapang penuh kenangan manis penuh kenangan indah kanti jani sing ada ane ngidang ngilurin nyantol tresnan beline tresna kandas di tengah jalan ulian reraman beli memaksa nyodohang dewek beli ajak nisan beli nih yapin hati sing terima tetap beli nyalanin ngalahin adi nganteng. Jani yen raga ketemu start mengkebang pang sing ganti ketara nyanang tepuk kena teken kuranan beli dosa merasa ken dosa yen pianak kuranan raga numat tunangan nanging yen hatine subakadong makilit yen ngidang nengalesa sing dadi bang beguling sing dadi bang sate kambing yen mengesu bebuduk paling lu sing ngidang tar berpaling. Tresna kandas di tengah jalan ulian reraman beli memaksa nyodohang dewek beli ajak nisan beli nih yapin hati sing terima tetap beli nyalanin ngalahin adi nganteng. Jani yen raga ketemu start mengkebang pang sing ganti ketara nyanang tepuk kena teken kuranan beli dosa merasa ken dosa yen pianak kuranan raga numat tunangan nanging yen hatine subakadong makilit yen ngidang nengalesa sing dadi bang beguling sing dadi bang sate kambing yen mengesu bebuduk paling lu sing ngidang tar berpaling. Kang wong malu ne jani yen raga ketemu
pianan tepuk kena teken kuranan beli dosa merasa ken dosa ken piana kuranan raga numat tunangan nanging yen hati ne subekadung makilin yen ngidang nengalesang sing dadi bang beguling sing dadi bang sate gam